Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras si amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan. Di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Daytoy ka dila ang tinasweldom, lakay? Uwan bakit? Kasano ka ado ti balik? Kasanok nga tapaan na yun daytoy. Aging gang agsweldo ka manan. Masyanak pa yan iti anak ta. Diyak pa'y mat may gatangan iti gatas na. Aganos ka bakit? Padasag tagsapon iti pag-sideline na kung malpas ti trabaho. Mapanak iti palengke ta, mapanak agkumboy. Imbag ano ka ba alampay? Sigurado ang nabannog kanton. Kabalak pa basta para kada kayo iti anak ta. Nagrigat mo ti adda ka bibiyag tayo. Saan mat siguro ngagnanayo na kastoy tayo bakit? Agdan tulad talo mong awan tayo. Kaano pa'y ngay? Agkararag kalaan. Saan ka maawanan iti namnama? Nay, si kamat gayam day tagabi. Sa dino ti papanam. Mapanak man iti palengke. Agpalengke kamat? Saan? Mapanak agkumboy. Amumatan. Narigat ti kasasaan mi iti biyag. Siyaklaan ti agpakumboy. Sumurot ka kanyak, tas si kati parabit-bit iti gatangag. Ipalengkyan ka iti sidaan nyo. Sabali pa iti itid ko akas. Ha? Agpaiso pare? Anya ti panagkungkunam kanyak, agang angawak? Ay, agyaman ka, no saan ka nga agang angaw pare? Ala, umay ka nga roden, tapno saan ta amarabyan. Oh, at to'y titangdan mo. Nagdakil mo na ti pare. Uray saan na kun atangdanan. Taado mo to'y pinalengke mga yawid ko. Para 2,000 laeng, nagdakkelin ko nam. Barya laeng day ta kanyak pare. Isong awata mo. Big time kan sakit di ita ah. Siguro nangabak kay ti palot. No kaya't mo mati agbalin a big time. Sumurot ka kada kami. Sa dino? Agpalot? Agtakaw iti balay dagiti babaknang. Saan lang nga palot ti pagsapulak? Anya? Kasta ti trabahom? Uwin, bumingay tayo lang matiti kwarta dagiti babaknang. Total, di damat laam mo ti pangigas-gastuan da iti kwartada. Saan ka di delikado na ita pare? No adda nervyos mo, uray saan ka na sumrek iti balay. Look out ka laang. Angam na namnamaem abas-basit ti partem. Ay, bayam, panunuto ka na yung bag pare. At iti karne ti baboy bakit? Iluto mo. Nangalam iti gatang mo iti daytoy. Nakitak ni pare dindo. Iso tinang kumboy kanyak ta nagpalingke. Inaraman nakmet na pinalingkyan. Kan ato iti 2,000. Intangdan na kanyak. Nagdakkel mo tan? Big time siguro ah. Anya ti trabaho na aya? Ha? Diyan ka mo. Basta ti amok. Mamalot ni pare dindo. Amangan no nangabak nga rod iti palot. Siguro ah. Imbag pa'y da dya adindo. Tamakipalpalot lang ti aramiden na. Ngam adulat ti parabor adumtengken kwa na. Idinto asi ka. Kakaasi ka ngagtrab-trabaho. Ngam saan tayo mat nga umasenso. Saan ka amawan na ni tinamnama ko nakmerd? Anya ti amom no dandani tayo bumaknang. Kasano ko ma? Agtaya akiti luto na barang mga bakak. Awan latam mo kon lakay. Kasano ko maama kapag taya ka? Kat arigla pamasahim ti kwartam ama pa nagtrabaho. No makapidot ak nga iti kwarta apagtayak. Diyak amukan ka. Panawan ka man langan.
ilutok tinaimas amasida ngayon sangpet mo. Naghimas na talaga ti ang dubo a karni ti baboy. Dakla ang manen ang makaraman. Alang arod anak, kadwam ti mangan. Mangan ka laang amangan. Wala na. Kasla mabisbisinan ti anak ko. Kasimot. Gabi, buy-buya ang matlatan ti anak tamang mangan. Apay, saan ka mabisin? Mga lapay ti si Basya na kita anak tabakan. Kasamugat puro natang ti masinsida tayo. Tinapatag, at dalat tamay paunag tayo. Saan tayo ang mabisbisinan? Anya nga ti aramidak. Tapno magatang tayo mat kumanang ti kayat tayo asidag. Ay, saan man natila pang panunutam? Inton kuan makapanunot kay ti saan anasayaat. Mala, mangan kakit din. Nagdakkel manan ti maibang kuta, Dindo. Agurnong tanga agurnong anika. Ta saan nga mo? No adda ka nayon matakawan mi abalay. Dahito aklasit pa nagbiag ti inararapaap ko, Dindo. Ipay ko amin kan ka anika. Gaputa kayat ko nga agbiag ka arena. Ay, talaga sa anak ang nagbidot anang pilikan ka, Dindo. Gapot agbibiyagak akas la reyna iti denam. Kataging ka si bibiyagak. Agtultuloy ti panagbalin mo arena, anika. Ay, ayaten ka unay, Dindo. Hadyak lakit di ka ba alam ti agbiag no mapukaw ka iti denag. Ay ayatan ka matunay, anika. Kat aramidak ti amin. Tapno agragsak ka, iti danak. O anya, nakapanunot ka din, Gabi? Wan pare. Kahit sumurot ka kada kami? Wan. Look out ak lang ha. Awan parikot iti dayta pare. Kaano nga ro ti panagtrabaho tayo? Awagan kan tulat ta, numabalinan asarkan ti balay at target tayo. Madama pa'y laang apalpaliiwan dagiti kakadwa tayo ti balay. Diyos ko. Pakawanan na ko mano makaarami na kiti sana nasayaan. Nauma ako namang kitkita ti panagrigrigat ti pamilyak. Kaya't ko lang mat agumin awat ibiyag mi. Kaya't ko makita nga agragsak ni Yana nga anak mi. Kaya't ko mapadasan na mat ibiyag ang naging awa, Diyos ko. Agsagana ka pare. Inton rabi nga ulyen tayo ti target tayo. Sigurado adakkel ti mabingay tayo. Taglaklako iti alahas ti target tayo. Saan lang akwarta ti matakaw tayo? Sige pare. Irason kulatan ka ni bakit nga inawis na ka makipalot kat tangdanan nak. Ala, makaamu ka matan iti rason mo. O sige, agawin akon, bareng may turog ko pa eh. Siguraduam lang, amakariing ka iti na ituding nga oras. Lumabalin. Diyak ko makayat amap-mapan ka kadagita lugar. Saan anasaya ti makisugal lakay? Sa anak mat na makisugal bakit? Kadwa aklaang mat ni Dindo. Sayang mat nati itangdan na kanyak. Makagatang akto ni tinay masama sila. Palubusan ka. Ngam diyak kayat asursurum ti agsugal Uwan bakit? Awan mat kwartak nga isugal ko. Agan-anad ka nga ro di jay. Uwan ka di. Saan ka matanagan? Ngala, iturog mo tagrubuat akon. Ang mga numaladawak. Awan pa'y turog mo. Jakmat nga ron makaturog. Ure kasano ti parang pilit ko ang maturog itay. Iturog kong tulatan iti lugan. Saan ko na maulit ti sumurot maran iti grupo na Dindo. Nay matangak ti ubing abino sa landa. Tapno saan lang ang makapagriyaw. No jak agriro. Katawunan niya na tayo nga ubing.
No apay mo't ngamin nga inayabanak ni pare Dindo nga umunag itay. Siya kimpagaro pakas di ti makitak. Saan na kami lakid yan na bigbig? Gaputan na kaabungot kami. O anya, naragsak ka kadimat laang iti partem? Makunkonsensya ak pare. Apay ko maama konsensya ka. Awan mo't pinatay tayo kadag iti bumalay. Ngam nakitak ti tsura ti ubing. Butang kan nervyos ti makitak ti rupa na. Panagkunak, katawunan lang ti anak ko dayjay. Lipate mon dayjay anak itam. Tinapateg. Adu ti kwartam. Mauli day to yun nga isusurot ko pare. Sana kabaalan ti konsensyak. Saan ka matapilitan no saan mon akayat ti sumurot? Mas daaw to lakit di ti asawak no nangalaki ti kwarta. Ibagak to laangan nga imutangakkan kay tinsugal ko kat nangabakak. Ala, dayta nga rod ti rason mo. Tapno saan amas daaw ti asawam. Kahit, anya ti planom apangaramatam iti bingay mo. Igatang ko iti daga. Iti kasta at datalunag. Nasayat dayta ana panunot mo. Sapala ko mati sardang mumutan na yung aramidan pare din to. Awan na saya ta pagbanagam no itultuloy mo ti kasta klase ti trabaho. Dakkalagatan tinabingay ko. Diyos ko, pakawanan nak no naaramid ko ti kastoy. Aramatek na ti akwarte tinasaya tawakas. Saan ko asayangan iti awan kas-iskan na. No danton kabukbukuda kadaga. Aggagatak ngagmula. Ket no maparabura na kiti napintas nga apit. Tumulong akto kadag iti kalugarak apadak amarigrigar. Anya ti kunam. Sikat ti manggatang iti daga nga ilaklako. Uwan ko ma, Don Maximo. Pangalam nga iti kwartam. Napagasatan anang abak iti dakkalagatan ti inutang ko ni Pardindo, sir. Nagswerte ka matan. Uwan nga rod, sir. Iso nga rod nga igatang ko na dagos iti daga tapno adda pakakit kitaak. Imbaga, takas tati ka manunutam. Igatang mo lang iti daga. Ngamta isugal mo manen. Narigatan. Ang mga numaabak pa ayan ni Gabi. Ada na patag-aginagara na ijay ilin, Don Maximo. Apay ka di? Adanas kinapirmaan na papeles iti daga aginatang na. Anya daga? Ne, saan mo gayam nga mo? Nga iso ti manggatang iti ilaklako ka daga. Ha? Pangalaan na ngay kumaiti igatang na, Don Maximo. Bimulod ka no kanidindo iti kwarta nga insugal na. Kaya't napagasatan na nangabak iti nakkalagatan. Anya? Inalamot gayam ni Mang Kanor akadwam nga agmula lakay. Wala. Isupay mo tamay tulong tati panagtrabaho na kadata. Sana ba ni? Ta sigurado asaan amalugi kanyak. Oray man kat agudwa kami itikita ti imulmulami. Ison samot ang napintas dagiti apit mo. Tamanipod nagatang mo ti dagaday jay adon. Kat day talatan tumultulong ka dagiti agkasapulan ti aramidem. Gaputa kayat kumot nga eranod ti saan ko anagbannugan nga adda kanya kita bakit. Kat dayawan ka, gapo iti day talakay. Lakay, adadakas adamag. Anya dayta? Naipadamag iti radyo, anatayan ni Dindo, kandag iti innam akakadwana. Ha? Tapay? Limaban na kadag iti pulis. Akyat bahay matgayam day dya Dindo. Kasta ka di, bakit? Isumat lagayam makanayo na big time. Adamat gayam madi nga aramid na.
No sa anak nga imikat iti grupo. Nalabit pati siya kat bangkay itan. Pasensya ka ni Stella no nagilimadak ka na ka. Uy, lakay. Apay na pauli magkamatan. Ha? Awan bakit? Napanunot ko lang. Nga uray dakas tinagtawdan ti kwarta anaggapu ka ni Dindo anay gatang itindaga. Usarakmat at tumultulong ka ng itipada amarigrikat. Ket, pagyamanak. Tasaan ka na isurot iti madi nga aramid ni parim adindo. Makipaglading ita kiti napasamak ka ni Dindo, anika. Jack impag-aro pa mapasamak ti kastoy ka ni Dindo. Gabi. Awan sir-serbi ti biyag ko itan. Tawan matan ni Dindo. Mga barwanan ka. Amok nga do ti urnong nyo. Aramata mi tinasaya tawagas. Itulong mo karang itag kasapulan. Awan serbi ti ado nga urnong mi. Tawan matan ni Dindo. Agbababawi ak. No apayasaan ko ang pinasardang iti madingar aramiden na. Sakbay ang nagpakada ak ka ni Dindo asaan ako na sumurot kadakwada. Binagbaga ak paya sumardengan. Imbagpay ka, Gabi. Taliniklikam ti kinadakas. Kat nagnakay tinalintag, adana. Gapuday ta iti anak ko, anika. Iso ti pinanunot ko. Iso piniliklat ta tinalintag adalan. Ngam ni Dindo. Awanan. Kat pinanawan nagmaymaysa. Nosorotan tayo ti umno adalan, awan to ti intay pagbabawyan. Liklikan tayo dagiti banag nga ammo tayo, apakaisagmakan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.